So i lalo mana tu leo o fa au pengaina o matato e mafai ya na ave tato ia ina melaiti ma tu watu fa fo. So ai sina nganga se tasipe lua e olai ia. E pe o nai o so atu nai le. Ia. Malaya tele o leo wa e si ia le fua i lunga i le mea o le taimil nei po le ala le tato wa vai ai malaya fo langa anything to do with tomorrow il tato wa le fua faltangato. We have to look at the history of where tautio mai malaya le fatatianga la e se le malaya o le vai fua fatino wa pena. Le wala o tato wawai mai le teimin nei le whatatianga o tato ngā luenga anga i atu i luma. Ia, mele tā ua le tangata. Mele tā ua le tangata. Ua tā ua te le tangata le teimin nei. Tā ua te le tangata. Struggle voi la le sa tau whai mai tua. E ala na whape mai wale si atua. Langa o tā ua le tangata. E le umano foi te wal tu certo malo le tau le ala winga tana e falling mai ala sa ol ma ho fonga la te malo o Jung ma Freud so falling mai sa sei vanga na wa be esel emphasis mal tangata tato to fo sa o ale le yo e ala ona ia matua la o takata e fausia i mea ia. Whata ita inga mua la o lau ai. O le te ai atu le wha malu mai o le mea. Ia, ta tia ia ta ua. O le ai Amerika, o le ai ai ona mata. Le wha malu mai o le mea. A le a vel tu pele whai ai mea tau. This is what they see. O mawhau i ema moi. O le mele o iai. E a whaina le soifua o le tangata. The self, tangata lea. E taula Amerika o le self. Le winga nā tala lewa e tāua tele. Kako relationship la le tāua. E reo tāua le tato wai le tua. O le mea sa tāua. Wai tito e fo ia lai leo whamtalanga le amatanga. O le mea tāua le atua, ta ba, le alo, ma le anganga saa. Ia pe ala no fai atua telefo tusi. Ai lo wale la gona le ala yo no fai atua wi el ta o tato wa ai il tangata. Ma le vola le simele sa ta o pe te mafo fo il me o self. La termina ilo ile me. La termina ilo ile me. Ia pe el fam talanga ai fo tangata wa ai fal ma fo le upule vole le fa pe mai o le o ya keriso. O le tangata fo ia o ma vai le o le tuai. Ole me ole ilo keliso. It's about knowing yourself. Ele ma faina ilo keliso pe le ilo oi. E o vola le mele o le fai toa. Le fa pe mai tu le fai toa. Ia na. Langa le tangata ia longa relationship le tangata. E mana o te tala mai le fai toa yo. Ai o tala le fai toa. Yo. Al fai wala velana. Yo. E ma fai foi nanga le lei le ministry a Amerika. Ai o atu Lucia le ai. Po le alto ma losi tala le ia Yesu e pomua o tau tai au. Ia wa ai lai le winga o le mele. Na ona pomua hawe li watu nei pomu Japan. Ia wa utala ia. O le relationship pa tau al tangata. Tau te fiu ala faisisi wa inga fo. O le vainga le tauntato wawaia. Fair technology. Ona ave le tua le toi au mai tonu o le leo langa o tangata. Eo wala le ministry. Ia tate fai tete ni me langa leo te pensione. O te leo toi fai au. Eo wala le ministry. E fama mafa lo fai au. E fiu al me a pasole. E ave lo fama mafa ia toi. Ale wai lo ale o tele fai atu. Pe anu va tau tala mal falo alo i lau whainga aluenga. Ai le anga i le whainga o fia, wala so le tapenanga le atu nuu, me lo fai fiau. Le lato falo alo. Iwe, na. O le lato manatu. Ave le falo alo le fai fiau.
o le whamanuianga le tua sau e le whewhi au langa o whoringa i o le tua. E sa ol na tala. O le ala tala Iesu un whaile mena. Te lei sau au ona mai tangata. Ma leko lea, te lei sau au ona mai tangata. Pe o le wha, pe o le key verse ngā ma leko ia. Ai o ona i tangata. E le whaingo fia sore. Ma le wha pe mai, o le tala le au ona popua ngā tia le, ta ua mai e isai. Sore, ea. E le whaingo fia. E le whaingo fia, le whaiwhi au nā ruai. Ia vai la o i te vui i te vui lea la fetu pate te iga o le si a o no wala tu sang fa au to sang mo atu I marua lea. Io i marua. O la na ia tala na alan sa i marua. Ono le famalosi me lon tama. Talo fai. Io famalosi me lon tama. O matua la fe awal te minna. O la na ia la fam tala matua le tau sang fa tau sang bobo me te lo ali liki. Tel tonu vo il vala wina o le tua ala i o matua. Tai au fa u te ani. Na te ane ia o ti malon tamai tu nu sa fe au i faladiti. E ala o fai atu na tala. Tau te leilo al fina ngalo le atua. Ai o mea eva ai peia o le tau la fo le fa punga o le me palangi na o glimmer of what? So we have a glimmer of the divine in us. Attributes o le atua ia tātou. Ia mea na, le winga na lau tala. Po le ala vale mea. Ia eilo. O le ala vai ia eilo wha moe moe o le atua mo tātou. Wha moe moe la le a vea tātou lumana. Let us not give up ona o tātou wa ia. Peifula al mele o te whea tuai. Nā tangata mea uli a malamala ma le whaingtā. O le mele tupu nei. Fatele tauna no foi. O fa mangalo tangata. Ma o pea ma le mautinoa. O lea ia le tua. Their hope is in the Lord. Ala wala la le fau. O ma le fia. Fala ko sei. Pe al te malo matinu ke. Mai ka halu avelanga savati. Ka nga vakua la ia be mal file mun saule ia. O la ia tangata la te la foi embe uri o la te fai tala. But at least o langa seile wa iai. O le whaingtafo la leo whaiwhiau. Whaingtafo leo whaiwhiau. Mea na o mea na uri ila i o. But whaisaka ko say, let us know what to say. Let us be aware of what we are saying. Ia, le winga na lau tala. Te malama lama lola i le mele te whai atua. O lo ua tau whilali uso. O tātou wā ma lesi tangata e se tāua. Langa pe tātou te o i le atua pele, o le aelo Foma'i le atua. Ai ba ai oe. O leisi wā anga o le tātou talo, anga le ali uso. O le lofa tūnua. E a fi e foi malwha masinonga tonu o le li. Ia e le whaingo fia fo lana mea. E alu alu a tātou uso, e ia consequences. E le ma whainga le aini consequences. Te wawai foi le ni mea. Wala nei meu tupu. Ia, e pea no whai atu. E mata whele a te taua mana i e lau sauna. E te taua nei ne mea focus e tātou mō tātou anga i atu lumana. History, le tau tala mai. E te taua tātou toi wa ai tātou skepu lumana. O tātou ala, o la o ala tātou munga. E taua tātou wō i ei male mealna. Ia kako wawa i a sao relationship o tangata ma oe. Tua sa oi fo le tatu wa vai le. E se finga tale men na. Le se me fingo fie. Le stangata. I mean o sili atu ona fia le tangata i le ola to tasi. Nei lo le pale fenga i mas tangata e se ola manatu. Pero sina me le o tupu nei. O le au ma fai le technology ona weed out ia le tu ainga news. E te whaalongo i aima expose i oe. In fact, a Filipi nele algorithm, o na e lola ia, o le nae whawhanga e news media ia le tālako o loi tutonu ia te oe. Po le alawa tālako le lei, po le the appetites. Po alawa la ia news media e tiki liki ia e factor le algorithm le mel na. E le ngata e factor in au reading habits, mau
mau history or websites na te visit ina. A factor for ilo tua oi. Awa e te savali atu le fale o le atu mai le billboard. Ua fautua ina lona ngao yo inga. I mea le community le na fai. So, ia o le fitus 4% o le identity o le damiditi. Were socially constructed. Wale o toe, wale I titi lava sina identity o lo o fau I le melea, le vawhea i leo ta ua. A le fitus 4%. Leo lo o fau I mea lato te wa ai longa lato telefoni. Nā whamea o le pāle mele I whema whea, yo tari tonu e ala ia. A si vanga nā lava o e alane ia I lalo ma e wa ai ia ima. Ma tuulo lima I le mea na lato tutu I ei whao. Ma tuulo lima I le mea na ia le whato a mataloa iona I loa ma e tari tonu. Ma e loa le tawa vai ina o le mea moni. Ma le mea pelo. Ma le mea moni la tu sa loto ia te oe. So e pe o le reality na le o tatou iai. I appreciate what you said for I le whetalainga le li o te le I sau. I au ona mai tangata ia te au. Ai au ona I tangata. O foi na aturo wola mo tangata. And I don't think he meant just specifically for the material things. Yeah. I don't think he meant the cup of water, the subserviency that the tautua are doing. I think he meant when they tautua you need to fale leo launga. Oe te mawhanwhana mena watula I tangata. Le ta pena. Fele research. Ngangana I le ngangana o lo I ta maiti. Si I se load. I think o le winga nā le upo le li o le tautua mo tangata. Ai le I o mai e tautua tangata. O wai, ia tautala fo I lava maleava. Wo wa aia ui o whainga ruenga I le ta pena. E tangi lo loto. Na mai leo tau tusia matua le whetau I lava. No whapena sole, ka whewhering e kuari. O te le fialu te le noa whapena. I lawa wata pena. Ia, ai, o le mela tupu pe asa o oe. E tip o le mela leo te whaitete ia, you become arrogant. Because o le pawale na o le whaitete I le tangata amiutonu. O le a, e manatua ia o le atua. O le whaitetenga lava na, le whalawa o ulango neina ina o whaiatu tala mo I le na. Le whaia o self-justify, o self-righteous. Ona o ilo whaile o se ele mea. Iono to e lane whaila ia. O whato ese I le atua. Manuia. O le mea leina e manatua self-righteous. Langa leo te sao. Whaunga upunga le self. Ma le righteous. Yeah, well, o leo te, I know myself. Yeah, no. I know when I'm right. Yeah. So self-righteousness is when I know that I'm right. Le la wo whaiatu tala langa o vaaya uia ma o moli ma wina. O le mea moni le na atonu le moni monisi. E leo tilo fo ye nisi. But a le au te loa uia moi. yeah. A o moi loa. Ona o wha maua lunga lo lea. Wai pawale na o le mea maua e oe pe asa o lau a se lau tongi le suenga, o telefoni suenga o pasi se lau maka. E le ai se mea na o le wha maua lunga lava le meo ia te oe. O le mena le ona le anga le mea le malo, a vaine le drafting o NFL teams. O le au e whaia ina, e tele lato whaia ina le season mua. O lato na mua piki. They get the pick of the lot. I tamale leie o mai kolisi. Ai sea, ona e, what's real is afa pe malo pea. Le se fita alo. Ia oila afi halu I o la saul de malo. So if a penale le winga o that's what's real I le langa le tato. Sali. Ale wo fajet. O le self o le in Christ. O le tangata fo ia keriso. You know yourself in Christ. You know yourself in Christ. Te le popole la pola me fe me tangata. Peila al folfolanga la. Leo tau popole nei. Na kai pe folinga mai o tele o tala ia fe temno unga lue. O ke self-righteous. Ile Il toinga ma fo fonga la fa pe wo feel small. I lau kala le whainge ia ilu mai.
I tangata pe o lai whalongolongo mai tangata pe se tala sa le tauna e whaia. Ele altala mo ina mo. Ia na. Altala mo Why ele. do you feel bad about that? Well, Why do you feel bad about that? O lono minga te whamawalunga e lau talana. e mawhai ona whamawalunga. Ole au wala na le no whaia tuai. Ai ki le mawhai. Au whaia tala. Malosi. O te whawhetai le atua le malosi o mawhai e no whaia. Langa o lesi la le me o te whau tua te fo i o whai ngā ruenga. O tatou whiwhiwhi whai tala. Aisia, langa o sao unu le no Foma'i. Langa e whai mail te malo. Vai, a warko e whai lau kalala. O le nguku angenga o mai oe, o le nguku fo le ave ai oe. Nga le whai alo leo le kala lea. Kala ngā renga whai mai ai. Ia, e te rola o tala lena whai atu. E leo le winga o le whetalai ngā le li ia oani tau tua mai tangata ia i tātou. A le winga o le whetalai ngā le li ia sili atu la tātou tau tua i tangata. I lo le tau tua mai tangata e ta. O le mele nā leo te whai atu le e sao. Wa o mori mawina ia e au. Sao. Sao. So- Pela toi ngā mele. Io, Pei le leila o whai atu. Mo whalongo i launga whai au e se leanga. Pei te manatu e le leila o launga. No. Whai au le te whamaoni o e whai lau launga. O le alal me te pole ia. Pela o le. Whai atu le matu au lot. O le pawale o le meo te nau nau i. El tatu e kalesia. O la pula. Nisi a mea. Mea de. Langa le mele maua uma ia Outou mai tangata matua o tamiti. Au le aonga sa na o tamitia. Au talmo na o matua. I. Te le whata mala ai. Tau whalonga mai lo o le leila o le maua sa tau mai. e ta o atu la alvaanga. Lai se whai mai. Lai se whai mai. Ioe. A foi la le nā. Te le pole la ia le mele nā. Well, Ioe. O le ale mela le fono wha mawalunga le mele. Ala, au te whai atu ai. Vai oe. O le whapempa pea. Whapempa pea. ia, wa masalpe se se tā mai tātou pese le mawai, e tātou foi. Ele se fa longo mai kamare ma ambu mai ka me sori fai sori. Oi. Susuga mai sili e
e pei o lesi a mamanu te whaongaina pe i le prokalama liki misalfo e sila fia o le whale la langa. So e whapeala utala ese a ia tosi. Ese a tosi o le ese a tosi o le ese le tosi ina o le lau fala la langa i fala papa. Ese le tosi e la langa ai fala lilii. Ese fo i le tosi e la langa ai i a tonga. Ia lau fala e tasi. Ai ese fo i le tosi e la langa ai i a memea. Ese le mana i o le metafor le na mai lo manatu ese le tele o isusia ta fale ai mana pe apikista isus ta si ona tosi ala e la tosi mali atonu e so swani me foi langa o le tua i suta vai ma awai e pe o lisi fisili lea na ilunga o le ta fisili around the legacy pieces o le ase ngā luenga e fia mana tua i nai oe e pe o le fisili lea e sau mai i se tua na i te le lava na o mai o tātou mātua o na whawai lea o tātou o langa ia o le tātou mea lale nai o foi nā tu mō leisi tupulanga i o le whateta inga nea tunu na whaatoa e tangata Europa o le pese i alo lato manatu o le lanu o le tunu ne pepai me ne ala i ona na whawhainga tā lava o na talia nisi tangata e ese mai ia a to fua lava la le gauge ona tatu i lola ia le o whapena uma stete o le unil nei mo California ia o tele tangata lanu o le to stete pai so o se whateita inga lata mai la le na i ngā luenga sa whai e tua ao le nei atunu le o tatu o mai tatu no nofo ai ia malo tatu wha moe tu usei nati mo tatu whanau ma whanau lea ole o solo a i mai. So mea nasa wele le fesiri lea the legacy question o lea se ngā ruenga e fia mana tua i nai oe. O lea so sao i lo tātou tofi. Ia, whaftai. Ia malatu. La tali mo mua pe lungo le o ngā ruenga. Mar tātou wala awina. Pei mua fua i le mea wa whaingo fiantali me o le me hole le la singa ruenga ia pei ala o tali o temna hole le mantua o le ngā ruenga o le whaifiau wana al pauna o ngā ruenga no ngā rue ai ile chestanga o le mea ia te matua hole al moltosi a le leina a matal tosi le fo le tosi fo ile ele fa pena o la faia o la aluaia le o le mea o le mo tosi ese le whaingatana fai wala ngai whalango lango i ai ele me o le feululu wai o lau fala e mena e ala ina whapea ni i ale i ala io vai tau te lo le leifo le me fua le tosi pena whawhena i ala ia wana fai te lo mo e tasia lau fala ai ese to inga lau fala langa ese fo le fain ese ale lau fala fa pitoi o le lau ie mo le lau ie mo le tonga fo le masani ta i chu ma ala winga na tala ese ta o le peila o nga lu ia ma fai no va pe atu le to fo ie tu ta uno fo le pensione mo ma fo fa sole o fa fetaia le atua o le navara uina o fai fiao ia o me mo bona e tauna e te toi vai lo i tua ia e pe o le mena o te mana o pea atonu e ngā fo i mo nistanga talo no istanga na ona pai ai lunga o le mele ngalo lo le men sawai
O le mātua inga pisa whaiwhala whalawhala mo le ilunga i. Ni tangata lotu. Te ola mai sa inga le lotu. O tangata o la toa le taltonunga o le tupea o le tamao inga ale mea. Ia sa whai atu foi o le mātua inga na mua meo a inga taitasi. O le nula whanga malo le no whanau ai. O I pesa whai matau langa nai tū malo e tā ua le upule le tū malo mai patamea sa male ulu se ia o ia vao sa le si fia le whatonu o le si ufonga le tala le o le tai afo. Oina o I le na iei le wafu o I le sa iei le ofisa o leo leo o I e iei le whale meli Pese taulanga. Yo, taulanga mo ia le mele tau whanga mara ate ia na fo o se wa e te fai tau I le 2 maila le sau mai le situ ia wa son langa o wala tu sta e fai ana fa pe lu tu la o lu ta va a sa vali la ta va ia tu ti tia so ato a ia o mai la fo le met yo o I fo yo mai pika tu la to met o I fo la sa ia mo fa le o lo o yo company te lei loa e matoa inga po I na mafua in tupu mele. Matoa inga a inga taitasi. No mua tu sa mo I sa vai ia e le vai ato me tau lo skini. Mo loli o I e sona. Ia mai lola le a inga a la kusika vale va se loli e se a inga. E kilo ka a inga I lalo. Se mea phone na me vai e tangata. Tasi le loli, lua loli, tolu loli. O mato fatoa. Ele fai el mato. E lau tangata whai ngā luenga iuta. Fai fatoa. E mato whaloloa. E mato pampensini. E fau nā mei sa vai. Ala winga nā lautala. To inga mea tonu ana no sa vai. Ia, o auna whatea mei ele tuafino lo tamaa. Wa whaatalanga e walu masina mai ia pia. O pia la le no wola. E o mai fuan mato aiga ia pia. E le ovo se lotu. Lo tina e le alvo se lotu langa whatau ma whanua I lalo vai. Me ala sfitu. O lea whai atu lau tala winga I lau ngā luenga. O I la mea wa onga kurisi. Matua la le saune ia pia o wa onga I le fifi wa onga ia pia prime o la koe I le fifi ya onga lutu le ia onga malo okay avo ia pia prime le I marifa ia o la koe le o walu el kurisi Samoa kurisi la Samoa sa ile Amerika ingo ia mitsa bachelor o le makua whaai uanga koe inga whai ang Bible studies ele ngo fo al whai onga el kurisi ngo fo I marifa e o fale ngā langa walu a makai. Mo Bible studies for you before you memorize verses. Kalango le mo forgiveness, but very simple. Kero ngā la nga kupulo ngā wawha. O ngā wa ave ule hostel in mato ainga. Elo tina, leanga tela wa mio. Wa wala le wa wala ia pia. Ele se me manga o ele mako ainga ia pia. Mea ai sau umai sa wai. Kupe sau umai sa wai. Lo ki ngā whai a onga. Ia ranga. Ele se me o ke manga o ele I po. Wala I leo langa whapenga. O kari kongu whaila. This is life. Nga o walo ai Bible studies at ko inga lea. Ke lea suinga. Ia wa aila e kaninga a usau mai ku wanga wera hostel. Ke ia lo ki ngā malamangi kai au mo muanga. Whalu fusua. Walo sa vali ia pia. O lo kuai. Mai vai vase. Lei mai I laro vai me lesa I mafangua. Ava wa ku ua mai hostel wa ave au hostel. Wa wingu pia kaninga o ave le ia I fa pesu ia ia winga. Ia au le sui la au kuspa ia so. Ia vai o meanga. Wa kupo e whala lo te fa feanga walu e ko fa la kele la wai. Wa le au lo ele madia lo loko me e fa. Wai ngo la pa 5 e korisi su e lo I marua. Yo. Sorry.
ia o le tala tu nga fu me lo whainga luenga au ane i latou whaangaloina le me lau mai ai pe ia lau tala ngā luenga nei tatou matua ia ona sole malu o ke sau folele wa o le wa o ku mai la onga wa lana o le taimi o kuso le fa isu o fa kanga mai la o le korisi folele o ke alu ku mai le hostel ke alu kisu su ngai malu wa lu as pe sau ma ko ai le o ye lo kama ke le sa vai o lo anko ko luala ko lu ya anko so wa le se Foma'i le se sa vai il falo le se tangata tu le ia tangata to wainga le o mai fe me o kisu yo wa vai o ye ya ai la o la tu tinala so I fuel te mina ya a tonu le ma ka kai looking nga so I fuel pa wa nga ka kai fa se loko e ala ka au fa se loko o le pofa fa yanga uia fe fa ia ma ko ai a lo fu silo ma ko se vai fa penga al ma ko ai so yo ala la ia la ko kinga leo o me kinga au ko ke vale fa pega me lo ko ka mai yo pe ia le upulele ko ke su el mangi o diki ele galo la ia te o le mele ko nga o mga o ia de su el me mangi ai e sili fo nga ia alu no mala okay lo boli nga lenga wat ia lena le winga na lo tala fa fe la nga lo ia ke o le kuari fa fe nem fai di uso ia o le winga na lo ta nga fai a tua male cha peu te ai fai mo como lo kofia au to ia lu ese ai la ko valea yo nga a fai fona ma no sila tala de mele langa lo wola mai de me for le ko nga me I needed that strength I needed that help leise singa so Saunia nga le ria mela nga o ke va ai inga o va ai ke auia o ke fa kamala they need people also need that help nga nga se kala ke fa so ia wa fa a faila fa pe mai ka malo lo sia ula langol melang o sa wais kwa mga umia o le malo kwa mga umia o le malo si ke alu ai pe ia o me foi ngo sa kwa ke la obstacles foi o ke saula I malua ele sau ka malo le ingos po le o le ke sau ke su ia o kuso o le ala vai ia powenga powenga na ngo walu ia foi le mo la fa so ka inga le wala wa mga mai lo ingoa a walu le o ke ngalang ma felo e mer ko ngo powenga ma ko nga umala ka usanga alu lo powenga a sa lo ingos ma ko wa fa ka se kula ba ingos I malu ya lo winga la tala li e kusa po la kala fe mai al ka ya en fa no malo sila tala em ko va le ar kan ke le lo le ele alu le yo nga a fai ki o mai sa sia that's okay o le experience le ngo wala mai ai ma u lo fo le wanga le me le li ke le ngo pension ya awa fia sa lau ka o le pension a ke fa fe kai le ko pension wanga o le pension ke le lo inga fo langi o akele le me fo lo ngo fo lalo ma analyze ma review re-examine fai kau ikusi le o kera kur kai mi fai kau ikusi kera kur kai mi ko kilo ikusi pa ia e foi kai mi ko fa pe o ka fe o le mea le sa kau fa mala mala le au loko fai kau ko o chole ele I mau lo kai mi ia na ia wala va kana so le mana ia le mena e si ia mai le ufa Britannia le ecosystem le mesa e ola ai ia male upo silo matua nana fa malosi atu e nana laina avea o me fai fea o me atu e malu e se fut mana i o le mena a wa ai lai le fata manul na e pe o le mena le o tilo na i le tele o tangata le ecosystem wale o toe va ai se data point e tasi
po o vai ni anecdotes whaelele mai le textbook. A le tilo lava I mea moi. Pe ona whai atu leo o amata ona socially constructed le reality o tangata. Tinga ana wha meise mea e le moi. A o fina ngalo alato e moi mo lato. Ia o le mea le na moi mo lato. I manei tele le mea le na, because I think o lea, mena leo lo misi. O leo lo misi inei, o le ngata ina te lele pasene o le tato reality, o lo o fautu o tele e force ese mai nei lo tato. Ia o le mo fo ia vanoa tato te oai nei I le pumo mo o lea, ma tato whaasoa. So mena tau wa ilta whaasoa. O lo te vai o tia, ana te tanga I mai foi o mea moni me ia. Le whalawa vai atu malingi o loi mata. Ona uilolo la ia na wa ele mea wa ia. Wa peia le tawalunga. Mai tele foi lava ia te mita te whaasoa ai. Mai o le mea na laina malingi lo loi mata. Ona ua e whai mai. O lewa na utel tonu I le tua. A o le tonu nei la e a I le tua. O le o sapa le la o le soifua. O le amela u la foa I ai. Ina malingi le loi mata. So, ia, e sa whai tau fo ia a le au suesue. Ai, ne whai mai la I o loi mata o le fia. O this hopefulness. Whaelele, you know, ai, a lesi le nā mea e tele o tangata ele o lato tele o maua le nā presence. I le tele o mea lo tutupu. Anyway, o pe o le fesilia what's your legacy? Wa mo wala I le tā fo I pale whengai. O leisi au legacy ma lau sao fo I le tatu tofi. O le malai le o tafsi whai. O nei e pese I e fautua ina I alanga upu, I tala, I launga, I au launga malolosi foi. So e per mena o le amana tuaina I pea ia oe. Awa na whaalongo la ia oe o malosi lau launga. A o tele whaiwhe au o lau tete, awa walu nela ia onga ia tambapai. O iloa ai, e le malosi tele lau launga. E per mena tu atu o tafa whaelele pese I ele avesea ia le utu wina o lo wanganga fo I lo wanganga atono me whalna leo wa leo no malosi ai se langa na o tuli vai o tafa mo whalongolongo mo o mulimuli a te oe. E pe o le sile na sao o te manatu mo oe mo mato. You have left a legacy unbeknowing, and I'm just echoing part of that gift. As hard as you were, you're not hard enough for these generations, because now we have to really dig down deep. Wa vai ne lai me o lo vala au o whainga ruenga o I solo te ia ele ngata na at tau nei lo le el whaiwhi au po whao ngai ele empire pele ai e tau nei lo le the empire is very conniving e o mai whaase e oe e o mai a watu tupe ia oe e stu oi lungo le maunga ma whamei ma so e se tia il tangata ele malosi ai mol tangata ia malosi. Ia les tangata foi o tangata malolosi ele ni tangata leo te tele. O tangata malolosi e toro ana ia la to mea. Pe o le unga pepe. E pe e fa se nai tatou. Fa me tatou me malosi o le mesao. Ele lo le o le mesao. Ia o me malosi na. Lo talo e mo pelo lo soifua. Liki ia e pe it's in mane o da noanga. Let's see. Masani on the run a mato ads. Ai e foi nai tangata o support ina ia mato foi ministry away e pe one sila fia. E mo ilava o te sau il fatonunga
le sunga whaftai. Ia pese ia la mātou o lotu fo ima ma le kalesia o lo manga lue mareta. So e peo o mātou supporters la ia le anti-meters cookies. Sapit sila fia ia le tene ua whatol na o le tau ainga. Iyo mana yana ia na cookies se peo nama te ngā lue whatasi ma whamita ia ma lato business ia whapefo ile LA Island Radio.com se ile now David Brown na e tae ia mo contemporary music mo tupulanga te lavo wa le sila na mea e loa nei pea umana whaitau tangata ile 2020 census e loa nei ma mautinoa le tali o le fisili peto o fia tangata Samoa o lo ile tunu nei ona yero le ola I ite e a maile numela na e sili atu nei lo Samoa lai mtuili mano mapoli ona whaapea lo lea o se manatu a whapea iai se community e tūlei iai tātou e ta o le Samoa e tauna tūlei I nei ua le ua maotatau ave ia malai o le tunuu le pa ia fo le to le wei nei tangata e wi lana pese ia le malama le tatou ngana ia le ngaruenga mana ia na tauna fai tatou so o le LAIslandRadio.com la e pese I o lana ia le na niche e tau mawhai e tata musika mai le Pasifika ina ia whalongolongo ia I le talinga o le tangata le na olam whanau I nei ia ma le KPPO 90.5 o le matou radio station le malamato pa anga e fai fatasi ma le worship center so bit si le feel worship center le vanga now ma foi e la lato branch tutuila na la mato te ulimai so na la e fai la lato radio station e fa nga le mato le sene Christian teaching music and news from American Samoa so KPPO 90.5 ia o le sia mato pa anga o le wehi designs la tona sa faia ia websites le fo pena ia le website al mato kalesia ia male sponsor mun muli o le Foma'i maftang Tagaloa tulifau foot and ankle center e pe o si Foma'i nai e tua ia pe o mai ia mai Samoa ma su any Foma'i e prescribe ina ia lato fala so e pe o le o nai tangata ia o mato u lima fatasi ile nganga lava le tasi o le ia manuia manuia tatou ia mawon malosi ia ai fa popola ia male te ro pale IT as I ta mai lise tatou te ro pole pesele so mai en vaile tatou fo en fa o matro tatou po kala mai lise tu run like at okay a o ula titi
And it keeps right on the hurting since you're gone. Ooh, I cried myself. Our Rupios Junior Market i te tonu ore ai o Long Beach. O loo mawai ore tau mawha Samoa. Tale mamoe, supo mamoe, apa parusami. Ofu parusami, mua tunu masi usi upipi. Sapa sui, so sisi, povi masima, talo mawhai. E whamaria ino no loto pa e fi atu matala atu o a au. Ile El Rupios Junior Market i te tonu ore ai o Long Beach. Ile limalua tasi o Long Beach, California. Iva o valu o lima. Telefoni 502 tasi iva valu. Every minute of the day, every hour you're Sounds Protection, specialized in sound system reinforcement, sound system rentals, DJ services, backline rentals. Whawhisotai nei e te wani nuu, 5 tolu valu, tasi o lua. Whawhisotai nei a whape o ia se whiriwhiringa te tonu o se umusanga o se whale, ailinga te lea, whae poiponga, o aso whanau, maso tāua i te tonu a inga, wala au nei a e te wani i le 5 tolu valu, tasi o lua. Emaili 5 starprosounds@gmail.com. Ore nei awa unanga e whaafiafia whaamari ni ai uro loto iso se whaafiafianga e tusai i lo finangalo. Wala au nei e tuani i le 5 tolu valu tasi o lua. E tuani no, E-Sons Protection. Very fragile. Te tau na me so e tātou se me pare ngā hui o ima naturi nā. Very tough, very firm. So fragile. So ina ape ta mitie. Whapena fo i le tautua, a lau tasi fo i o unanga, a le Sir Winston Funeral Services ia o le whale maliu, ia pe o na lau sina fia le toa tele o tātou atnu. Le tautua fo i a lea o unanga, o lato kiute mo lato mutawhaioi, o ina tūlai mai te whaalawe ia, ma tūlai mai le oti, ma le maliu i tu tonu o whale mai, o lato kiute o la ese mai o rautino maliu, ia matu ina atu, i o lato maota, ua mai ona tapena ina, e te wai rautino tapena i mo le tu ina atu i le ele. Le ngata fo ina le tino o tu ina atu i le ele. Ai whapea fo ina o le lato tautua, i le lato por kalamil vanga fo le uta ua whapeutania o le cremation, po le whaariu lefu o le tino. E aula iai le tautua a le Sir Winston Funeral Services, io e moro to si le fia Samoa. Io e lem faia ona o ese tātou ma me tupu mwhaalawe o le soifo. Ai le le tapena. A o maua taimi. O le tāua la le o tautua ma le o nanga le Sir Winston Service o le whaafai ngofie mo tātou tangata Samoa. E le na o Samoa foi. Ma le atu Pasifika. Io e atu nuu o le Pasifika. Ia maso se tangata o le nei atu nuu. O le atautua ma le au nanga ia e fou o se tamaita i Samoa ma sionari i nei Amerika ia oro whaatauteia le fo i vaenga. E wala au ne ia i le telefoni le ofisa fitu o fitu ono li malua lua tolu li maiva. Ia por telefoni fi ave ai
tolu lua tolu tasi fitu valu tasi o valu fesili mo te mai pule Marietta Luana Nawa Winston ia ma le la tautua nai le fale maliu io e fouia i tātou i nei Amerika i se tangata sautama whanau io e le leila valo val au i ai e whaatupu langona ia te oe rutara no i laura wangangana io e iau tama whanau o lo tautuaina oe i lea fo i vaenga o le fale maliu mana tua fo i tasi le vaenga sili o na tangatai so i fuanga male ola o tātou i whafo nei ia o iai packages ina lato o lo fat e mawhai ona e vala au tala no iai e po le aletino i tupe se fulu, luas fulu afe, tolu fulu afe, io e more lua tausanga, 5 tausanga, ile se fulu tausanga. Alfa moe maualunga a fai te whaatino inga le teminei. Pe tupua e se fulu tausanga o le tupe ati tuina i lalo, 5 tausanga, se fulu a wha moe la Samoa, i lo wha maoni, i le whaia au pe meni wha vai masina. Io e te le maua i sisi mea e to tongi atoa. A leo au mai i le vaenga le tautua, al Sir Winston Funeral Services, io e mo nai o tātou tangata, ia e le leilava, le whaongaina, ia o le tautua ma le au nanga, anai o tātou tangata, walau nei, fitu o fitu, ono lima lua toru lima iwa, telefoni o ofisa, ia po le telefoni se ave ai, toru tasi fitu, walu tasi o walu, i le telefoni fe ave ai. Le ngata i lea o le whareta vale utau o le performance, auro sales, io e o lone tuatusi le na 11540 East Wheeler Boulevard, Wheeler, California 90601. Io e fesili mo le li pule o aike manda, ia po le li o George Moa i telefoni na a o tausa ili sau sa mo le neva i teimi o le tausanga, teimi o whaunga te whai mea lo whai i whanau, io e o tau nai lava le whasoa, io le teimi le lei lava nei, le lei, Fiorolo, le anga credits e ta lia oe e le performance, auro sales, lia oe le leilo wala au le teminei telefoni le ofisa, 5 ono iwa 5, ono iwa se lau, ia por telefoni fe ave ai, iwa o iwa, ono torulua, ono 5, ono tasi. Ia, o le atou whutaki mai au tō la au o le tātou pokalama nei o te o le tō Manuia, o le tū sao atu tātou whaiwhasa lau Long Beach, i le Umali. O mai nei, o le o toe talia ina e se tangata, se tala, se tosi papata, se master narrative, e au noa malona sao i le faa anga tonu ina o le nā, so o te inga. Le Black Lives Matter le o tupu nei. Wa iai le manatu o tangata, wa leva malava tausanga, o polonga tangata ia. A le ua tūlai mai le teknolosi e whai ma kesi, a ma fuel o le mele o leva ona tau ma whai e whai. O le abolish ina le o le master narrative. O le ala master narrative. White is right.
If you're black, get back. If you're brown, stick around. It's very... because o le tala le nā lo utama na whai mai na whai atu ia I lātou I la onga whawhai whi au I New Zealand. Awa onga ia. So o le mele nei o lewa lava o na tupu. Lewa to a Saunia I lunga ina ua mauala e tangata le malosi e pu e iata nei ma tu whasala lau I lunga lo penga te whailangi. Ai ua matala ona dispense e tangata le master narrative lea. E iei tangata e sili atu ia tātou. Me whanale wala eno to uru tangata e oi I e kalesia. O ne ero lātou manatu o lo tau mawhai le kalesia a mai le master narrative le nā e whaapongi sai le memoni mo tangata. Au whamai tangata, whea mātou na mātou tangai whiri do upomoni. Le se meta o se master narrative. Lea I a mātou talia, it's not a master narrative, it's our narrative. So le whailae e to ulu ai ia pepa. O le mele sa whai e newspaper male leilo e tangata, o le ana, o le curate la dou ia tala. E whātatau tonu lava mo le sapsapaia o le whatamanu lea. So e le so ona publishina ni tala e pese I e whesilingia ai. Ia se master narrative. E le so ona publish ni tala e au noa ma le blessings ale editor. So o le mafuanga na o tala e whaitau newspaper. Ia o tala na, o le memoni na. Ia o tūlai me nei la internet. Internet o le mea fau lava. Ia ma private devices ia o mawhaia ia o na fili. Ia le news e te finangalo ma e manatu o le memoni. E langa ai o manatu. E wha ara boina o e ma wha sa oina ni manatu o iate o e se pesao. So o si ia lale men na po fa pena fo ilo tanga I pe po le aso so manatu I le mafuanga o ala ona tutupu me nei o lo tutupu nei. Yeah. Historically, sen man nei o le no fasonga me tua mamao ai tua le e mamao ai tua le fatau tenga o le sa le o leva o na tau peo mai le wa tau to mali mai va peo tau sa ile fasili ngai luma ai a fai e fa pena ia langa e fola fa long tu le o famtala o le white black ma le brown io e fola fa long memonia fola fa long tu bella I didn't know ia e ma fai vo no fai ala no le mar no tele io la mai nei o le palangi o le o tau sa mul nei le winga na tala ia baila ana wal sabadi le lo wa ma fo tele tanga le savali le lo pola me savali no wo they were going with the flow the crowd I fasile twist tanga yana o le swala tanga lo na lo ngoi e fa utala o ai a fai o le melena so le sala foi na tanga ia o pe ia malama pe ia fta manule ia malama le fka mangule ke ia ia malama le mawulunga le te ia po le mawula lo le ke ia because ke aware lo le menga ia pe o le am kalanga o le definition o le wisdom o le vai ile lo lang from God's perspective ile wisdom there o famtalanga na listangata e winga o definition ngal mo le wisdom. Well, the wisdom is the ability to see the world from God's perspective. Yes, e manaya. Ese manaya. O mea uma ia pela o fai unga o fisiti. Tatu vai poleale mea le tupo mai mea poleale finangalo le tua. Ia wa tele la tanga. Ole mea le ale finangalo le tua. Ai ele fisili le mea la fisili o le ale purpose o le ale le onga o le mele mo o tangata meuli. Io e fasilia mo le mele o te fai atu ai. E le fasilia le si mea e o mai foi lai si meuli.
le conformity le conformi le mele kasi le pe al mafofonga na fai mai o me fole le wo va tasi le mafofonga le sa o la to tasi lu tolu le fa sa o la to o me moni le is it right sa o me moni la ia le winga na tala Yo molato Io, molato apo mo sa yele master narrative mo mua sa pe sa fao mai tangata. na. So na yela le o mela utupu wala to wi loa. E manipulate le mele mafuanga le le ala ona tau tangata i lalo. Wa ai la mela utupu i Seattle. O la o pae e tangata ia le poloka pe lima e pe ono poloka. Ona famela ia o la Mato Nation le. Yeah. So you know e pe ole le winga na lo voice nga anga i le narrative le ke fai mai ai but they want to see themselves ia o la ko kusa le me vole le ia o wangi i fa pe kasi lua kol ia kusa le me kasi ale me kusa lenga ia kusa le white o le black o le brown ai e vai fa ke fu mai le black e mga la ko se mei umange foi. Umanga ola ko i filmer black is in the front, white is at the back. Yeah. Ko nga me fa penga. E vai le dangerous ole me le leilo le me la white. Pe o kala le it all depends on knowing le oi. O le lola oi. Ere ke le nga ka ke mingi. Ka wanga ru ko le legacy le fa me po filmer ga sa white. A e loa la oe le oe sau le me le wha pēr mai ai la o oe kei lalo. Ia, e ilo right e ki kaum whai kia luang i lunga. Ia, a whai lea kia lunga e ala. A e ola i lunga o le ala me e ke fia la o le ulo kusa malpalang. So what? Ia vai la e. Ia le winga ngar kala. A ko mai wha kasi, a mai la ia black ma brown ma white kuku wha kasi. Ia. Lal me lai, in fa pe mai lo, oh, it will be good, oh, my friend. Ia kai pe ia ko inga be fai mai. E kango ai le apula, e sen ma ia. Vai, la sale le ia. O e ke lalo le ko lunga i. Le ma fai nga vai. Le ke manga fo ke o le me la ke lo. E ke lo ai le ma le anga. Well, challenging yourself. Kei loa o low self. Kiri kai ya. Kiri lo inge se mea le. Kiri yo le mea la. E aia le mea lea. Wai. Kia o le level lea. Wai. Ia wala. E ke whaalango lango wa le mea lea li usa. E mawhainga e free i lalo. Ia ka ilo sa. Lo ka kongo le mea. E mawhainga e free i lalo. E mawhainga e free kua. Pato lea ke vai le selfie, mea ke vai ku iai. Peila le mele. Whainga kāia ke oinga e whapema ke free kua, le ke whako e fitosangi mai lo wakari i le sorsipi, ana ke lo la whaula lai kupe. Ia o la lo kaufi. This is not right. Ia wa. Ale winga na talali iso so se mea kau ke free. Pe kako wō ma le li. So se mea tatu te free lava. Yo pe afa pe fa maoni, pe afa pe moni. Wa ole upo moni tu sa lo toa tatu. So pe ole mea o maua e tangata. Ele i moni mea. Ole mele fe mai e le lava ia mea, there's not enough to go around. Ele se mea moni mena, ai sea, langa ole falute a mea tau ole military. A le feoti a onga, le leil tutongi o fai a onga. So le mela wala to iloa, ele sa otele. Ia wa pe o le sia la le mea o te fifia ele malai lea. One pe se ifa penale fafawino le malai lea. Ele ngata ele o sai tia ele taimi. Ele o sai tia fo e tupe. Awai o le mafuangana wala yo na oti ele mainstream media. Ai se alanga o lato paketi e whatupe mai e corporations. E toso la ele vaenga i al paketi le na pe afa pe le tala e whai.
A mo le media male ia le sa lotoa. Sa lotoa ma whangana le ua i tātou I vai taimi e ma whai lava o na whai lau dala. E sau mai le moni ma le maoni o le whaasino ngā le tua ia teo. E pa me molo malosi. Ia molo malosi ma ia lava pea ia taimi e whai e ia le tā whetu whainga. O le si mele I de pepa lea. Whale ulo fatua I upu. A tonu le sila fia fo e tangata le taimi nta nuti mea fatasi e ma le whale ulo fatua I upu. O wae e pe na whai mai ia I tātou ia le whatasinga le whale ula. Ia mai pe o tātou sawa ne o pongi ia mea le nā. O le mea na o I loa e au ia. A le iai ni tupe whaatupe ina paketi lato te sapasapaia ia le whatamanu lea e uai na la fwai. E le ala ua tupu. Na umalo lava le fono ina pe tasi ea na o I sa la fai e whai le fono ia to tasi lo Hawaii umalo o na ua le iani funds whai le e tau fiofia ia le tātou ngangana na fsoswani fu ia upolu a pese e manaoa ia lātou e fsoswani ia lātou fale ula o fatua I upu. Ia whapena fuila ia le Amerika Samoa, whai fu ia lātou mea, e leo mafau tele mai a tātou ia I nei. Leo olo o fia mana o mia, ia le hao o ina o le ngangana I o tātou tupulanga telavo. So, whai sau nuanga le mena, e tā ua ngangana pe le ai. Le mwhina we sea, tā ua tele o le taswai le vaenga o le tā ua o le tātou atal te lunga welanga tasi le vaenga o le mea alofa le atua mo tātou. I te lunga taswai le mea na malo se le tātou whina unga le tātou o e au mai pēr tātou ia I lalo le United Samoan Ministry Table o ngā o Asia. E seng ngana. Au tātou ai e tasiang ngana tanga Samoa. Le winga na tala tau te o with pride. That sense of pride o lea I eil tātou o lawanga ngana o se mea tūlanga I se fo lea o lo lea manatu. Ia a fua fo lea ia I le mele ia I nei. Ia na fo tifia. Ia lana e tapaso o atu la o talavou. Walanga na e te loa e ma losi la ua o onga la ua au lotu. I le mea o le Fasamoa. Fa ma losi tamaiti I le ngangana. Ia wae pila o whae tuela o tala lea. Ia no sa wai Samoa, sole. E a whaia wa o ngā sa, o te whai atu a wile le whai a onga. Whai le, awane isi si e nanu, whapalangi al whai ngā, sa ua al vanga mata e o al vanga matua. Ina wa fwoi mela o malolonga mua, no wilo ai lea. Sole le sao, le sao le mele. E ta tau wana I sinu nanu. O le ei kamaiki I le whanga o Samoa. But, ia o ngā o whakula le, ai a ko la le register kamaiki, whai e singa kangu e whamalamalama. Ai awangi umale le songa, whapalangi o le songa, awa le ai. Ia lovo I kamaiki struggle. O le mea e a fua mai e kaunga struggle langa e whapenga le mea. Ai kusa po whele mea alu ia I kamaiki Samoa. Kusa pe alu e whai Foma'i pe whai kakakaano. O le mea lea kasile meilo ai o langangana. O le kaka Samoa o langangana. Ia o le winga na lautala. O la ua ministry ki whamarisia ea o le mea lea. E o le au kala vofu la koe mo kua le lea o alwhanga o skama lea o e vo angisi. A o mainga I ka maiki ngā e whakua e Samoa. Se ko wol ko ainga ngā. Whai leo ko whaparang. O ke kau ma whai au ia, o ke kari kongu au ia, le mea ngā. I le kele sa wa Samoa, ai a ola I mea fwoi e whai mea o mako auroku I mea o makai mea wapea. Whakule lei. Po o whea me ke sa wai malo makai malai mai Samoa. Ke whalongo mai a kia. Ia ona e mantua fwoi e mata whele ale mea o le anga nuu me SSA. Ia o le mea whangang o wala koe au ia kako oi o le mea whangang whai ele loko ma a makai le mea le o mainga si waenga kari kongu au ia iai. I le whainga ave se o le taimi fwoi le sa o ngā lua le whawhaia o amka o pisa concentrate I kausang koloma kausang ka penganga o la koumora ngā luenga. Ia pēlar whate te inga.
e alu nungu. Awangi e alu ke le ilo fa penga. Wa e po le ale winga o le mele o le fa. Po le ale me ka o le fa le ongo. Po fele me yen mo me o le mo me o kula fa le nungu. Po fele me yeri yo. Me nga ka nga ali a ele yo o le yo. O vaenga yo nga winga fa le nga. E ka penga ai o e mo ka kala langa ke la ku yo. O le ye ka si de kula ko lo la ngunga lo le kua. Ala winga na tala. E wa fa long fa la mo la of so song. E umangela o le ka penga nga la mo fa mal fa sa mo la kiki asi me ka le kua yo. Yo. Wa pe o mela na o tato wa ia fai fe au. E pe ele se ngana la tato matafa yo mo mo. O le tala ina o le tala le ina i le loto tangata matupu le lofa. Pe fa ngale ngan sa mo pe fa ngale ngan Britania. Yeah, it's that secondary. So e pe o le mafuanga na le na fa tupu ia me o tafsi fa I fa lo fa to yopu. A pe le ave se ia le tau o le tupe. E pe mena le tau tuli. Wa afa pela fa mai se fa la putonga e fa tau le ngana. E te taulana avela lato paketi. E whaise vaenga te leo paketi mō le tapu e ina o ngangana. So, ia ue tau o whaila le Samoan ministry. E pese o le sina non-negotiable la tato. Wa vai ese tato mai Asia. Wasa ave tato ma PAM. Pacific Asian American Ministries a le United Church of Christ. Ia le uwa vai ese tato ono le manatual na tasi. Ia te pena se malai na o tātou wa e malamalama I le ngana. Ia manuti e fo e tātou me le tātou wa wheso te inga. But of course, ale ia fo ani tupe e tūle le mele na. So o leisi le na distinction, if you will, ale I Outou Manuia, o wane I se e tia I tātou I filoti po o mata upsili lunga. I se vai ava po feo lo tātou no foi. Well, analogy I said no if a fish and a bird fall in love, the relevant question is where do they live? Where do they live? So pe o le tele ale na o le me taua. To pe ia tatum tau sili man tatu fe mai lo fa pai ia la fai. Ai po feno no foi, o mena pe sina taua. Wa pe o le sila na me leo lo o ava ai nei le economy America. Leo printe la do leono triliona dala within the last few months. Na printe el vangan me na matu le tu le economy. Ia o le tawa fa ingala o tupe ao le malol nei le to sanga masalo pe tolu triliona. Ia leo le ngata in a print le budget ato I will print le whaaluaina o le paketi. O na whailo le fisili. A whapela tolu triliona e ao I la fonga. A mawhaina print e la tolu twice as much. Le ala mea le na whaila fonga tangata. Le print mai tātou tupe whaia tātou. Whatupe. So le mea moni la nā lewa tupu nei. Lewa fisili nei tangata lo mata I tuina le mea lea. Wale wha mai, matu la fonga. No. E sili atu le malosi o le printing press. So e peo le wingora utala. Pele te tau e la ona yeise tu le ia na ia tātou mea ia. A whapeo mea ia tāua ia tātou le tātou angana, angai whanua. Pele te tau ena tu leile, le tupe. E te tau. Al si te lea o ai le personnel le whaunga. O le personnel le whale po ai tangata le available. Ma le kaimi, ia man tupe. Ia vai, e mga o mia hola le expertise I ngā mea. E mga o mia le iloa le tangata iloa whai mea. E wala wai te iloa. E ia kai mi makwhaise o koe se pulonga. E ke iloa mea. I ko kongo le koucheisi se mali usisi. Ai ke le ala koe mea. Waka wawa koe ake oe. Ai, le peifola o tala le mele o le ngangana. E sen maa ngai o lau kaukala. E sen maa ngai o lau kaukala. Pe a fua I ele mea dea. E kele o lau kaimi ngai ngai. Le wo kele a kou sanga ua eola I Amerika. Ia le fwego e whemei sa. E mua pa langi a kulo mafofau. Alang wangana. E sen maa ngai. E le mao kua lungo le level. Peise makai. A educational. E a oina. Le tautala. Ka ke mga fo iai.
Awa o me o whaatufunganga, mo le meho le tosi ma me wapenga. O le whaonga ina, o le ngangana. Wa o lo karkong, o le mea kongu ngā le enka mwhai eile. Le melo le whale ulo wa toa i upo, o le whaonga ina o le ngangana. Ia sensible ma whekaui mo location. Pe fure e whaonga le ala ngā upo. Ia whekaui ma location. Pe o koe ngā meho e leo whaonga alwa koe whekaui. A le whekaui le ala ngā upo. A le winga nā tala e le mwhaina ave e seala o tala lea. Ia, aisea, langa fwoi kei loa mea. A fuafola e contacts ia pe whango whai akon mā kou a oloko. Fiu e ala langa ia me lisa ngu mena whaingo fie. Le la walu kakang kei loa mea. Ia wale ngō wala au mea ki oele a kose vai aso a e whaonga inga kūl me e whai a kua au wala. Whai a ile me o lungu mela nuka. A wale wang keum le kupe nkanga luenga i kupe fo ia au loko. O ia keu kupe keu wa inga. O ia le winga ngā le kala. Esen mana i o le talana. Pato le siri o ai. O ia sacrifice long kai me whaile mea. Wa ngā e kei loa. Disi mea whaingo fia ngā mea. O le su engo kupe. E le se mea whaingo fia. Ia. E le manatu e te tau pe lava ona tupu le malai lea. E te tau ona iei pea nisi tosi fōu. Le i Outou Manuia. Mai o whalua nene e si ia le example le nā o lo ufiso Saunia atu i Outou numela. E sua matamuli foi, ona e le sa ngā ruenga tele na whai, really. E te tau whelana to e asi i fo. Po i eini nai mea whapena fo o te tau na whai. Tau fo unta pena. Awa o le mea o iloa, o te lopo o toi au ngā numela na. A wafo e eile winga, fo elele o le maa lole nei, e sa ve upe a mea i le teimi ma le teimi. E fu le teimi na tāwa vai e President Bush, whamai a le whailanga i a Outou 990, ua ve ese Outou 501c3. So o le winga lau talai, e manaia i a tala nei mai le tuanai. A te tau na tātou tanga i pelu lumana i po whea o lo angi anga i eile nganga o le tua. Awai, as much as I've done, I really have done nothing. I feel like mai whamanatu mai pe lava e lo tō rua foi, you know, as smart as you are, you really haven't done a whole lot. Na lo waru solo ma alu solo i me aruai, ia e pe lo i sau mea lelei. O lana iale tali il maua pu mo. Ia mai o te receive ina foi lana comment lana as a gift. Moa ua ia a iei se tangata tala noa maoni moni mai ia ufa pena. Oh, that's a pearl. E mo ia leti ngā i le talinga mai e o ia e foi le loto i si temi. Ia o le manu ai tutonu. O le manu ai tutonu. Mea moni ana o te manatu e whao ngā e le tua. E tala i e lona fina ngalo. Yes, sir. Ele whaise na mea whawhetai a mo le whaasoa nai tu o leisi fwoi ke leo ngā maka upu o le fwoi ai le mele o le leisi mea whingo fia le tai o tātou. Ia e pēa ka whako i se whainga kālanga o la wanga nganga e planta ke leo kai. Manei alo ngana. Ale winga o kala. Se longa le vale. Se longa le vale a mai le meanga. Ia, ele kasi fo se ka. Kele le kala whaka o koe whai le meanga. Mon meo le vale tua o le lungo le meanga ki ngā ai. Ia nga. Ia vaila o le whai mei. Fo le waka o loto fia o le vaila o wao ana. Po le ale plant. E override le mo kako fia. Melo levo challenge kako. Ala ka le whapenga le natural kangaka. Le self-value ke whai koe. E challenge yourself. Nga ke lo le me hui o mafo fongo kaka mawai mafo whau. Ka koare ki uke pui ale i kole. Au wangi i malepe. Nga e malepe lo. Ia, o expose o. Nga, awa a kofo la e whai e marital mea. Ko kele lo mai pauenga. Ko pauenga la e makuia poko aere ia wa. No, I would welcome that. If that's true.
Yo, langa this is between you, langa ole pui nga fo nga oe. Ba, nga le pau wale o kakasa, wale kakasa. Ai fia sa lau kankala faya kalanga. Yeah. Wai mala. Ai la ke mga koe, this is the truth. Truth sa o ala le sa ulo ko rua, le fo ke fia faya koe. Ole me fo le wo makala un kasa malo, ke fa lo kwa chen, ai sa fa me sa keilo. Sa le ka kau. Ia wai vai lao ia. Ke fa lo ko. Ko krapa ko a me. Hurtoi. Nga le vale ale me sa fa ia. Yeah. Kai pe a more success. All success, ole me kupu mai ka e fail, ai alu pea. Ia nga, ole winga ngala ka ika kala e fa fetaia mo le fa sol. Nai tu le nga e anga kusalava. E anga kusalava ngal pa wale ka sa wer kala. Ia male kangaka hole le isia wo hole le keiloa lava. Ia isia wo le ia nga ingusila la kamo pension. Wa ngaka e ala nga faso o le fa pe mai keiloa. Le tawin mele ko sanga muri ba ka malu ko sanga lua ko sanga mo mai ala ba ke wo nga e ma winga ia pe fia. Wa ke le la lo ku sila sia ka mai au no ia o pe afu ala o al meana le sa ol mele nga fa ia e fai mai lo ke le ko fa ia ko e sa o so ai ke vi wa ke lo le mele nga fa ia i le go fa lo nga fa ia va le ke io o le ma to nga ke fa lo ngo ko so e sa o le o le bere fa pe va i ba ko lo ku e se le nga la wala ko lo le chi se Wai, pera lau kala ka wa. Ole joinga ho ka kulo inga se ai le fai go fia o nga me le aka ni mele. Foi ka ko me se ese fai ka. But it's pay al me for the habit repo habits. E bawo mai lo character. Fai so. Nga mawala ka kalanga. Fai so mawala ka kale. Ia le wika kan. Va fetaia so le mona wa so. O fia it's a blessing for no way. Ko nga me va pena. La ia ko nga kai bi so. Si a usawi o sai vo. Ai va fetaia so le. O le fiafi. Yo what man to ina la le si fo I let's say to Whamanino le Outou Manuia o le ale na tangata is both good and evil. O au e iaile le leima leanga. E pe oni luko vale le lua e whetawai. O na whamaila I o le to ina matua India. O le luko e whawhanga e oe lea teimi ma le teimi. Whawhanga soo. Whawhanga malosi. I o le luko re nai malo. Ia o le luko leanga. Ia le tauna whawhanga tele. So mena tau ai me e te whaia meditation, aso. Mo wale teimi e te alane ai I tuli vai moleli. Se fesili po fea o iai. O mantuina I lau tala nai whai mai. Ia, pe al toinga mele rius. Tō sulo tau sanga mangalu, tele iaso. Iaso wakas. Nango mea kua o waso la songa fua, waso lulu, waso falaile. But before I did that, wai e le kaimi a kua le ngō ngalo. Kile interested in ngā mea. I had to pray, ma whai kau. Po le kongo le winga o le mea. Ia ngō loinga loa au. Ngō loinga lai au ngā moa. Marto I ngā mea lea, e Manuia I le stangata. Mai a te ulungo le mele, tele taimi wele le peo lewa. Ia, peo kwa ngā wewa sole. O lewa nkaungo waso. Kwa ngā wewa pega, o lewa nkaungo waso. O mea ia, toi ngā mele, o lewa kailoange. Pisi o le ralulang. Ia, ele mwhai. Kele fe au. Pisi ngā luenga. Sore. Ia, ai saola. Kaimingi leo o pensio. Ke leo kaimi. Ia, ala winga nā tala pe o lau kala.
it's a choice for le ke baba ye me ye rua po filme fanga a filme le fanga Ai tele foi le ula vale o. ya la O ula vale. Yo. Ia a mota a o malau lau le soifua a o malosi le tangata. Fa mai ai a mama. O no fola ma fo ila o fo isa vali o le o lus fu wono ne tau sanga talu ma va ele o lotu le ina o fato a mata lava esel sao sao. Esel sao sao. Le se te mi aso e aso te moe e aso ala te moe. Ia nana fawai el tafsi le fai o le mota o le manai te man toina foi. Ia aluane I polkiti. Ia le la pese I o matua. Ia le tangata o le la o talia foi ele o lotu. Ia le fela pe o matona o mana o e tu lei fapena ia le mea. Tamna taua, we have to legislate in those spiritual practices. Ia oane I pe lava le fuluino ni ful daiao. E le aso. Le spiritual practice le na fa malosi ai. Te pele telefoni. Do a media diet o isina me te taona na lave ina mai tato. Ora mele wene so le ko ngeki uma tangata. Yo ele me foule na le ala matou ainga. Le pusa fa le emo na lo fa to hey Google. Ia na mo mai la I le mori na fatula ia play some Samoan music. Ia na tama ia la ia. So fatula ia mato ainga so le. Vele fa longo mai le mele ka kukala ia fai. It's a listening device. O le si sila mai ia Google ia dato ma Amazon ma Siri. So te vai foi mele toinga mela technology mele. No wika ia I meio porca la me kamaki sau I la telefongi ma meio YouTube mo le meo le fikau ia folding o kanga kala mai ai. Mo meo kamai mo meo folding foi o kanga kai po tsoi mai. O animal se o mo filters filters e ku solo maka ma mo folding foi le abnormal foi le mo meo a foi ngo me ngare kusi solo maka le la wa ai mo kamaki ela pito filo mo menna ela pito filo le meme o le na tosingo menna le ngata filters o mo memes o memes e pe ni fata oto pupu e fa matalaise la ngona te le lava so na le vatu ale mele na pum ma wole in order for you to get the power of the meme it need le tu no foi lalo ma unpack on an individual basis le ai ia pela mele o le fa me baby shark wa fa benga mo me foi o me fia ai kamaki mo kala foi o le me ka o blipi ia o me foi nga ele pua a foi le ku ia o kafa maka foi nga okay me va penga ai fai me mo siva me va penga ai fia ele o fanga o so okay kala ia ele merga o nga ele e kakau anga fai mai pe folinga kakau mo kanga ia o langa ka mai kiki ia pela tatou ia sole fa pengalo le image fa penga fola kikiro kama iska makiki pe volele o se thing but not a person wa al mafu angala fa ye tangata le meme ona ele o mafai ia ona fa matala le reality or he has a problem with being o le melna being is so in your face e pe o le tua fa lele because you're being exposed pe ai alu lungo malai so e pe o lo va ai I le tua e o noma se tali pupuni te man toina fo le tala na fina nga ale tua mo se te fia va ai ya o te fia va ai ya o ya fa pasi fo le malu o le li e o melon patua e pe e lo manatu o le o isi na manifestations contemporarily o le reality le na o le tangata o le reality le mawhai ia o na vaai I le tua maola pea he has a problem with being and reality and being exposed I malaya ia so whaongala la tau le meme te talipupuni whaonga filters
whaonga fo ia nai fa meu pua ma meu images if na I lato I tua wai pe o fig leaves na le tu I lalo. Yo lo una bit filo te le lo pesao ai po fia ngai melbele lang me that's nothing to do with that. Kiri va ai se me pe fa pe. Pintalinga ma okay. Me foi fia ka mai ki ma. Yo ava fe tai sole o te fia tai. Yo. Le ava no eta lo e malu sunga ya me foi fa tonu tato pokala. Yo Yo te manatu o umata ua se whangai o eni si whasalonga le fa tonu. Ia o le vene ava noe e mo te le tuela whaftai liki I lau sunga. O te relo pala se stemi tate toe mafutai e mo ia so lau ele. Ia e nofo al tangata I lona pausisi. Ma nafo e te nofo I Cerrito so le sile na affluent area. O inei ele so na o I tangata e whaipine ma I lato fo I olo I tu o pa e pese I whapenale winga o le community le na o no winga o share duina I fimna mia sa pin number o te enter ile melo o fio ia I lau sunga ai e molte le tulo whaaftai e te le te lau e dalafuia oe a mese fo I seta le angai o la ualu I le ngaluenga whawhewhi au o te alua e te toso vai o te le se mele ana o mana o uia o te alua ai ai ma e wale lo fo le tua ma le lave ina o e tusa ma lo loto malosi o te e lana vala au a pe o la sa provide ina le template o me seta ma lo ministry na provide ina se talipupuni na over ai le whaongaina le tua o lau sunga te mantuina fa alte mina na tasola ia o rua mawheo il tofito ina o pensione il to ina ese lo na o tapopo I mamao tu lava le transitioning o le leadership le na le langa o nofol to ina ia o lo sunga na so ai na waifa ala ia le internal politics o le mea ese le au ia o wharengo tenise io e nepo ese le io e ana ova ai le au le tua ia oe ono whapela I leli ie a afalo o au lo ave ia liki I lo tangata whatau waa then I'll meet you halfway me tolu le lea tau sanga o te toso vai whai part-time le ngā ruenga ai na ova ai ai la ngalue o whapele ma whai a tangata lea can you do something through me so melana e molse le tola whaftai ia uruma e seta ia le uru malolo me ngā luenga o le a telefo I lava ni a vanoa e tate wheiloa I ai ia a malisi mea le ate pipi I le UCC e pese I o ina tate tapu vai tasi e ma ta wheso ta I ai o te le lofe po le ale umi o ngalua e ngā luenga ia a pe o le mena le o ia o foi natu lo wola teimi o tutoe mo le tua o le ngā luenga so ai fo ase mea o te au ngā tua ia pala o mai ia e fa pena vol tala o le o tao mai le si o il tanga luenga le o male after tele mo le vala wina wa io sa o foi atu foi si vai ngo se pulona ma ia sa fefe le mele o le o so o na tua e tala pea o le fa mo ai o le si fonga tai o fu ia lo tele pea ia o te fia ala o le o mafai o la ko outreach le ia o na sa fai e se me na o mia ia o tato wale ngā ruenga e nei la to su ngā tupe ia so sani mai fo ia au fa taifu to mo o nei ava no ia pe ona fai atu ia o matou ia e tapu po i talo mai a pa so foi le sunga fatu nei ia me se foi le sunga fa tai fa no atu e tatou te o mal mautino e ma losima tuti apolo ia tatou ala ia se me mana ti apolo e fau mo tatou e fau ana ia pe ala o masana o fiu o le lava
tua mai ata. Yo, vai e se fa tua lo e se fa no foi tua la wale atal au wale e manatu va pe wa fainga wa male me fez me le ai wa le na oilo foi le na wa e fia foi e kalesia talo to wainga yo e tate la ngona ina no le me ya on tato wolo le male fia e tato ilo ele tu la foina tato alu mo le meole fai se au fuile le wa batu no mo matou te mia o fato la le me wala yo tu por fala la vele le wa mai o tanga luanga o le a ve se utofi yo wala on fa pena wala manatu tapo inga to ainga yo mo me o tala fai ai ai taimi lea ai le wa lima po wo no ni tau saka pai fia ale we te mai le se vai ai nei tu pele a to se fia se fulu wafe wa ve ala kalesi te lo ai alu mo me o loto te la unga o me pito silia a inga na vane mo oe au loto me pito sili na o lau tali le tangatana o lau tali le lo pulega le sa talo i e alu i malu o lau tali le yo matua o lau tali le i lau tau tangalua yo ia o le la a vese o tofi mo le matau sa e te manatu ia o aua ia te sila ma te vava ai ia fa pena vola la o fautuanga ma lau sosoni lau whainga luenga la fa me Yesu le whainga e le whainga o whianga luenga tau te o fole le o tātou pe o mamoe ma luko fe ai ele fa pe ma o luko e fe ai yo o le fa tu sa i satan yo tatou te o fa pe na ma le fa ma Yesu fa tai a tatou le ma fa ni se me ma Yesu na fia va ele popole i ele satan ai na te loa o le tupu o le sa o ma le fa ale sa fa osos yo vai e tatou te o ese lo maltala le ia o le mena o ia na o fautuanga to anga tuli vai leli to anga te talo ma fai tau tu spa ia na ia se meta to te o le tusi le ola pola alte lo tu singa ne la langele in faianga Outou e se tusi le langa ia me le o lai o me na o lai la o lotu me na o lai la fa nau ia pe wala va tala le anga o le tau tala ia o wal se malga luenga ne te fa pe to sunga fai fa ia la anga luenga le anga luenga ala wala ke le mea kala ia mako ai Outou Manuia pe o fa mo o le nei por kala o fa mo ala ai se ma sao le nei fiafi ia mo lo to soifuanga mo lo to nga lua mai se ia to lo fainga luenga ia avena iuta fai mo tatou sao i luma o le atua ia ia le atua le o tatou tangata pa fitai Ia, o nā ua sauno atu le tamato ina, ma o te manatu le ale fasilia fu se leo. O le teimili nei, ia manuia te le whaasaunga o le tātou atunuu, o le tau o ono Misipouena Tagaloa, ma i Outou Manuia. tai kai sol